Kajisha penjulor ki babun hagi benta beper jong karilum jan tia lengba kajingwan dan jak uslap ubajur haringkat ke eryong kabala beteng haru ke arp khandai tre ujembang arja arpusaw hajuai ke nongba jong West Giant Hills District lasaki ba ka kendro jak school Government Girls Higher Secondary School Jowai kepadan hachut waku kala syak ta pat bantua. Gani kajingja kalja por janmi jong ka arp khandai tre ujembang arja arpusaw kata marya kem dum ka beneng. Namar bakani ka kendro ka dan hasenda pat kasurok yat kali lasaki bagi kendo badan hapo kasurok ru kila tuit lang kabala penlong kasurok pandan ka jing julor bat kumba kalong menta kani kasurok kala bu jing mai ki kali bayat bayang namar hakanu kanu kapor kala bantua nalor kani lala ban yo I balada kasurok ka julor kan sakta ru I ki pipe PHE namar hapo krum kani kasurok layu I yo pipe bahe bodai basam syakani ka snong. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.